wamufata ugumye. Ko murabyumva? Hari abantu bari mu kujenjeka kuri connection. Wamuguma ugume wegere. Iyi connection gayo havitaka. None mbabazi. Woronka fiancé ugatereraho. Uzurara wandikira iki? N'umuti. Ariko panaga kwirwa gusa wandika utawusenga. Nukuvuga ibyo byose birasaba nimba Imana ikuremeye connection kanaka umuntu warukeneye kuko hari umuntu Imana yateguye ku buzima bwawe umuronze mugahura. Komeza fata ndure kure alavariga zili mwanda alavariga ariko biraryoshe umuzeyi wawe agira neza bakazavuga ngo bari abana n'abanyanaka. Ari abandi b'uburakari, ari abandi bishavu, hari abandi bafatanyije amenyo. Nimbe papa wawe azafatanya amenyo uzomusengere uzokunkumura izo mbaraga ace mu maso. Yari yaramubwira ngo ndutinye nanje ndakuzana inkuru nziza reka gutinya. Hera ukuboko kwa umugeze wushya ngo reka gutinya. Ubwoba n'ubwiki ufite mene data kandi Yesu asabe abo bose abo ubwoba abafunditse ukiganza cye. Hariho abantu uzukozaho kiganza ati Imana iguhe kino urajeje gusenga none ndike bagura. Hega njewe ni ijambo ngo ndatangaza hano ni ngaho Yesu yari kuza agahagarara hano. Ko murabyumva? Ariko Yesu rero yaduhaye ubwo bubasha. Haleluya! Aduha ijambo. Pero kuba ko mugenzi wawe ngo twahawe ijambo. Gice cya gatatu kuva ku murongo wa kangahe wa mbere kugeza ku w'indwi. Yewe ndagomba gusoma ugeze ku wa kane. Soma ugeze ku wa kane hanyuma ndakubwira ahandi uja gusoma kuko umva shaka kwihuta. Petero na Yohana bakize ikimuga. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga nico saha y'icenda. Hari umuntu yamugaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina. Yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye kugira ngo asega binjira mu rusengero. Uwo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bari kumwe na Yohana aramubarira ati nuturabe. Haleluya! Amen. Nuturabe. Ifeza n'izahabu hatuna ariko turabe. Turabe. Abagabo bitahuye. Abagabo bari bazi ico bafite. Abagabo bari bazi connection bagendana muri bo. Biragusaba yuko ukwiriye kuba uri umuntu witahuye ukisobanukirwa ukavuga ati njewe uwo nakiri umugabo tugendana ntameze nk'abandi. Petero na Yohana bari bazi ko wa muntu umutima wiwe uri ku mafaranga, ariko hari ikindi kintu uyu muntu yarakeneye. Hariho ikintu yarabuze ariko kandi aba bari bagifise. Hariho ikintu yarakeneye, amafaranga ndi yari yaramuhaye gutambuka oya kandi barayamuha, ariko ahura n'abagabo bari bafise ikindi kintu muri bo. Twaravuganye ama principe nkangahe atuma duhura n'uwo muntu. Cyambere twavuganye niki numve yuko turi kumwe twashoreranye. Guhagarara ku irembo ryiza, guhagarara mu kibanza nyacu, guhagarara uko twaje hano turi mu kibanza cyiza. Haleluya! Iki ni ikibanza cy'ama connection. Iki ni ikibanza Imana yateguye yagushizeho
kugira ngo uhure n'umuntu wari ukeneye mu buzima bwawe. Iyo turi hano niwe tumuzuminga tukamuzana, ukumva utakiri wenyine, ahubwo ukumva uri kumwe n'uwundi. Icya kabiri, kumva amakuru. Ni hehe nkwiriye gutegerereza? Naha aya makuru. Uyu nawe yamenye amakuru, aravuga ngo hano nubwo ndemaye ibirenge, hano ni ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Amenya amakuru yuko abantu bagana iyo ngoro bafise urukundo. Amenya amakuru yuko abantu binjira muri iyo ngoro bafise impuhwe, bafise ubuntu, bazohagarara bakamwitaho. Icya gatatu, kwizera udakekeranya, kuko bano baramubwiye ngo nuturare. Bibiliya yavuze ngo abashiraho iki? Umutima. Haleluya, abashiraho umutima. Icyambere nabwishime ibesha oya, icya kabiri imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo igukirira imyaka ibihumbi. Haleluya. Icya kane, kwizera ijambo bwiwe n'umukozi w'Imana. Narababwiye ngo ijambo Eli yabwiye hano ryamumaze umubabaro. Ntabwo yakoze ku nda yiwe ngo wewe koma kwa jina la Yesu, pepo yo kutabyara ndakuranduye. Oya, yaramubwiye ngo genda uhora waguhangaze aguhisha umutima wawe wagize gute, wasabye. Warangize bigenda gute? Mu maso hiwe haraca. Arizera ijambo abwiwe n'umuherezi Eli. Nituzoza duhagarara hano tukatura ijambo. Hariho abantu uzukozeho ikiganza ati Imana iguhe kino, urajeje gusenga none ndikebagura. Hega njewe ni ijambo ngo ndatangaza hano. Ni ngaho Yesu yari kuza agahagarara hano, ko murabyumva? Ariko Yesu rero yaduhaye ubwo bubasha. Haleluya, aduha ijambo. Pero kubako mugenzi wawe ngo twahawe ijambo. Dufite ijambo ryahanuwe rirusha ayandi yose gukomera, kandi ijambo niryo rihindura ubuzima. Atukuzwe. Iyo turi hano ni ugutangaza, kandi icyo dutangaje kiraba. Icya gatanu rero nicyo ngiye kubabwira. Kugira ngo ibintu bikunde byemere biransaba kugira neza cyane. Kugira neza, ineza ntibura, ineza ntisasa. Kugira neza. Ababandika muje kwandika igitabo cya kabiri cya Samweli igice cy'Icyenda murongo wa mbere kugeza ku wa 13. Ntitwirirwa tuhasoma. Havuga amakuru y'umuntu witwa Mefibosheti. Mefibosheti yahuye na connection biciye mu kugira neza kwa se. Haleluya! Sila modela zove. Ye. Wanyeretse neza. Ineza. Wanyeretse neza. Ineza wanyeretse neza. Wanyeretse ineza. Ineza wanyeretse neza. Wanyeretse neza. Ineza wanyeretse neza. Umubwira ngo wimenyereze kugira neza cyane. Hala. Selimanda la Sari de biza. Singila sobe. Andalari
Angrizele mwanda la verega. Mephibosheth yari yaratawe Irodeba aribagirana ariko ise Yonatani yari yaragize neza. Amen. Bila someri de la ba. Angrizele mwanda la verega. Shikita la mwanda la verega. Duheruka mu bukwe bwa musaza waba badamu bombi. None ndabaza umuntu twari twicaranye. Ndamubaza ariko aba bantu ko ari benshi bitabye muri buno bukwe. Acambwira ijambo. Arambwira ngo papa wabo yagiraga neza cyane. Ni papa wanyu si mwebwe mvuze. Papa wanyu. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo muntu kandi n'umukozi w'Imana. Yarambwiye ngo papa wabo. Arambaza ngo wari umuzi toya. Yagira neza cyane. Nimbe wawe ubona bano bantu baje n'umutima wiwe. Haleluya! Mwanda la verega. Zili mwanda la verega. Ariko biraryoshe. Umuvyeyi wawe agira neza. Bakazavuga ngo bari abana n'abanyanaka. Amen. Ariho abandi b'uburakari, ariho abandi bishavu, ariho abandi bafatanyije amenyo. Nimbe papa wawe azafatanya amenyo uzomusengere uzokunkumurizo mbaraga ace mu maso. Ineza ntizibora. Mumbwire ngo ineza ntibora. Ineza ntibora. Dawudi aribwami arya ariyumvira ngo nibusi neza ya Yonatani. Nibusi neza ya Yonatani. Yarazi ko Yonatani yapfuye. Yarazi ko na se wa Yonatani Sawuli yapfuye. Yamabaza ngo ntasigarira yo kwa Sawuli. Haleluya. Mugirire neza. Mugirire neza ya Yonatani. Hala. Ntasigarira. Gira neza cyane. Iyo ni inzira ya connection. Uzugira neza. Uburyo uronza karyo n'umuryo ugire neza. Mungira ngo imenyereze kugira neza cyane. Iyo ni imbuto itabora. Iyo ni imbuto idasaza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ondiwe mana we. Umunuka wawe ni bw'amasuya mana we. Wamuyakure Mugiri mana burugo Urugenda dembe mana Hatonari kwifarira Nagufite Hatonari kwifira Nagufite Kuba ndiyo none Niwa wabikesha Umutuza miterore Niwa wabikesha Wanyerezi neza Ineza Wanyerezi neza Ihambaye Wanyerezi neza Ineza Wanyerezi neza Ihambaye Elari mwada zave. Temina Subira umungire wa umureba mu maso ngo wimenyereze kugira neza. Trope Salamu ya gari Amen. Aha. Icya gatandatu. Kugira ngo turonke connection, turonke umuntu keneye mu buzima bwaje. Biransaba kugira inkomezi zo gutegereza. Mu kurindira. Biransaba izindi mbaraga z'umutima. Somera umurongo wo mu byakozwe n'indumwa 3:16. Soma umurongo ma twumve. Ariko Imana iri hano. Imana iri hano. N'umwana wayo namwe muyera. Imana iri hano. Kandi iri hano kugira ngo ikugirire neza. Kandi iri hano ngo igutabare. Soma unyarutsa kugira ngo nzamuke kuri message nahawe.
ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 16. aho Bati mbega aba bantu tubagire dute ko vyamenyekanye mu baba i Yerusalemu bose Vyamenyekanye. yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa Aho. natwe ntidushobora kubihakana. aha Ariko kugira ngo ntibarushirize kwamamara mu bantu Aho. tubihanize cyane Tubihanize. ntibongere kugira umuntu n'umwe babarira iryo zina l'affaire babahamagaje barabihanikiriza ngo ntiba wasomye nakubwiye 5:16 nasomye. ariko naho byari bije uko soma kuko biravukana ngaho soma gatatu Ni 5:16. uy oyaye soma gatatu soma ma Kandi uwo mubona kandi muzi kuko yizeye izina ry'uwo iryo zina ryamuhaye inkomezi mbere ukwizera ahawe nawe niko kumukirije gose imbere yanyu mwese. amen. Uyu ni Petero karasobanura icyari kimaze kuba ngo cyari cyateye arerite gihagarika abantu umutima. Petero afata ijambo uyu mwamubona kuko ngo yaciye abakurikira ntiyagumye gahahana yari yahuye na connection yari yahuye n'abantu bafise icyo yarabuze yamavuga ataho no bava inyuma yamashorerana nabo. Mva ngubwire ndayishuriwe nuzoza ubona Imana ikuremeye connection wamufata ugumye ko murabyumva hari abantu bari mu kujenjeka kuri connection wamuguma ugume wegere iyi connection gayo havitaka none mbabazi woronka fiance ugatereraho uzurara wandikira iki n'umuti ariko panaga kwirirwa gusa wandika utawusenga nukuvuga ibyo byose birasaba nimba Imana ikuremeye connection kanaka umuntu wari ukeneye kuko hari umuntu Imana yateguye ku buzima bwawe umuronze mugahura komeza fata ndure kure ikindwi hanyuma ntange message nahawe. Ikindwi nukutumva ndi majwi amajwi yandi kutumva yandi majwi amajwi si ijwi ry'Imana ntabwo ari iryo muri Bibiliya sinijwi rya connection na yandi majwi yorocyantege akubwira ngo umuntu witwa Bartolomayo ku gice cya 10:48 abandika mu wandiko murongo yumvise yandi majwi amubwira ngo we ceceka arababwira ataho ni mwebwe nampamagara ko nironkeye connection nashitse hano sinambona ariko ngo bacecekeje nawe akazamurijwe kuko yari yamaze kumenya orientation ya connection ihindura ubuzima bwiwe yaravuze ati uyu mugabo ni duhura amaso yanje arabona. Haleluya ari wa majwi ari mu kugucecekesha uri mu kugira ngo usenga yandi majwi akakubwira ngo aho wasengeye ko ndakira uzoza wamucira ati ayandi majwi y'abazimu uzoza wamucira aho. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Mbwirire mugenzi wawe ngo wirinde ayandi majwi wirinde atakubuza guhura n'umuntu Imana yashize ku nzira yawe arahara ayo majwi. Hari igihe Imana igutegurira n'akazi kanaka ikaguhuza n'umuntu urucantege wewe nguza amakuru yuriya ngo dufite indahe ngo itari nziza cecekesha ayo majwi wewe wasenga ukumva ni inzira y'Imana. Yego. Mani yabwe cyubahiro. Haleluya. Uhure n'umuntu wari ukeneye
mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Aho ndaje rero kuri message Imana yampaye. Ndaje kuri message Imana yampaye ndaha. Kandi iyo nicaye ahantu ntujije nkumva ngo pa. Sinzi n'ukundu n'ahantu bari bandumiye mu kantu kamwe kaga programme katari kabi keza. Noneho bijya shiramwe ry'abaganga imifu ntimurize bari bafite aga programme spécial kabo nyine ko gushinga indaye iby'Imana yabakoreye barangobera cyane bari batumiye abapastori ndagenda ndicara nicaye Imana iranganiriza ariko ndakunda Imana yemwe umuntu utawukomeza Imana yiwe ngo ayifate afite ingorane kuko n'ikaramu sinari nayitwaye nari nayisize modokare n'agakarine ariko bingumamo. Izo message rero nizo ngiye kubaha Imana yampaye. Soma mu gitabo cya mbere cy'Abami 17 umurongo wa 12 ugeze ku 14. Soma gitabo cya mbere cy'Abami 17:12 kugeza ku 14. Soma. Ha! Tekisa avekisa modeles aver. Ariko ubuzima bwa benshi bugira buhinduke muri uyu mwanya. Amen. Ngaho soma nyarita. Aramwishura ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho Imana yawe ntaco mfise co kurya ataragafu ko kurushi gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta ya elayo mu gakarabo mbere ubu ngira ntoragura udukwi tubiri kugira ngo ngende muhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukajye duheze duhwere. Duheza tugire gute? Duhwere. Ariko connection nziza yeno. Urawuhejeje. Uyu ni Eliya nabii wa moto. Uyu mugabo Imana iramuhagurutsa nyuma yo guhagarika imvura, nyuma aja ku kagezi kitwa Kerete abaho amaze guhagarika imvura. Imana iramubwira ngo wewe kubera unyubaha naguteguriye rasyo yawe uzogumubaho urye ntacyo uzobura nateguye igikona kizoza kikugemurira kandi uzoza urya inyama hariho nakagezi uzogumunywa amazi. Eliya arahaguruka aragenda ka kagezi igihe kanaka karakama ngo gakama. Imana iramubwira ngo nateguye iyindi connection. Haleluya! Nateguye umuvakazi w'Izarefate haguruka ufata urugendo uje Izarefate. Uwo muvakazi azogutunga ngo ashike kandi akunda Imana. Aramubona umuvakazi yatoragura udukwi. Mwumve cyane aho niyo ngiye gutibuka muri message mwumve icyo Imana ishaka. Ngo ashike aramubwira ngo womba kutuzi. Ayo urumva yaciye yihuta ati utuzi two turahari. Agitera intambwe zitatu. Mada harya yari ko pima ati ndebe nimba Imana ibyo yambwiye uyu mudamu ariho ngo yumve ukuntu yumviye. Ti stop. Tugirega nkeneye amazi gusa ndakeneye no two kurya. Aramurahirira ati akika tidore njewe ahubona mfite n'umwana umwe naje gutora udukwi tubiri kugira ngo tugende ducumbe niturangiza nagafu kurushi. Haleluya! Zila venida la Amerika. Imana yambwiye ngo hariho abantu hano Imana igiye kuremera connection yo kugwiza. Amen. Nabisubiramo. Yambwiye ngo hariho abantu Imana igirira mere izanira umuntu ufite mission yo kugira ngo agwize ibyawe. Amen. Uyu mupfakazi ngo aramubwira
rero nuko gahunda nuko imeze, turakarya ejo duhwere nta ubuzima bwarangiye. Imana ihabwe icyubahiro. Ubuzima bwarangiye. Hano hariho abantu babona yuko ibintu birangiye. Ndakuzaniye inkuru nziza. Haleluya. Amen. Nabwiwe yuko hariho uyu mudamu icyambere yarabayeho mu buzima bwo kumva yuko akinyishwa. Akazi udafite akora hasi. Icyakabiri yari yariyakiriye muri ubwo buzima abona yuko agira pe. N'ubu hariho abantu bavuga ngo ni ukuri ngo birarangiye. Ngo na onkere wahora umfasha ngo yaraye nyandikiye message ngo afite ibimugoye. Urangiye ndakuzaniye ijambo nabwiwe n'Imana. Haleluya. Hari umuntu Imana yateguye ugiye kugwiza ibyawe aho wari ufite agafukurushi agira bigwize. Yahawe misiyo yo kugwiza. Mumpera ukuboko ngo yahawe misiyo yo kugwiza ibyawe. Belenga asimere de la fe. Bangumunyeganyeza umubwire ngo hariho misiyo yahawe yo kugwiza ibyawe. Wowe wari ufite agafukurushi wari wayiyakiriye. C'est l'éternel l'amour y agré. Visa la rimwanda la grere deskai. Amarira yawahindutse ibitwenge, we warumasi bisubabaye. Imana irakwibutse, irakwibutse. Amarira yawahindutse ibitwenge, we warumasi bisubabaye. Imana irakwibutse, irakwibutse. Mubeka bazamura yasama ba. Amen, amen. Gisa nuwa ukaraba intoki. Iyi pepo yari yarakinyije abantu mwa. Ndayivumye mu izina rya Yesu. Ndayiranduye mu izina rya Yesu. Kongo muri byo biganza byawe. Melanda la zalave. Iyi pepo ndayivumye mu izina rya Yesu. Yazirikiye abana bawe kudatera intambwe. Ye. Tsindwa mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mungire ngo birahindutse. Birahindutse. Brise les formes. Je l'engrais des affaires. Imbwemu yo gukinyizwa ndayisambuye. Banguzamuriye mbwemu. Yisambure mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Sambuka. Sambuka mu izina rya Yesu. Sambuka mu izina rya Yesu. Sambuka mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Eliya aramubwira ngo nukuri. Soma umusima yamubwiye gute? Soma inyishu ya Eliya. Eliya aramwishura ati Aho. ntutinye, Ntutinye. genda ugire nk'uko uvuze. Mugabo ubanze ucumbire ko gatoya ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Eliya aramubwira ngo ntutinye. Nanje ndakuzaniye inkuru nziza. Reka gutinya. Tera ukuboko kwa umugeze wushya ngo reka gutinya. Ubwoba n'ubwiki. Ufite bene data kandi Yesu asabe abo bose kobagana abafunditse ukiganza cye. Ubwoba n'ubwoba ufite bene data kandi Yesu asabe abo bose kobagana abafunditse ukiganza cye. Abawe bose
bose ubapfunyitse sinchitaha kubichineke sinchitaha kubarisi umutima icyo nsigana ikimwe gusa Yesu ukugikundira Yesu ukugikundira abawe bose bashobora kubakuramo Imana ihabwa icyubahiro. Eliya aramubwira ngo ndugira gute tuti ariko rirambwira ngo hariho abantu bakinyijwe n'imiryango yawe apana abandi imiryango yawe iragucinyiza. Ndakuzaniye message tuti nubwo iwanyu batakwemera Imana irakwemera. Amen. Shizimwa de la veille barakinyijwe n'imiryango ariko ndakubwiye inkuru nziza ndakuraye inkuru kwima kandi bagiye kubona Imana yawe bagiye kubona Imana yawe bagiye kubona Imana yawe bagiye kubona Imana wizeye bagiye kubona Imana wakurikiye wari warakinyizwe ariko Imana irabihinduye. Ejo ni heza Imana irashibindure Ejo ni heza Imana iraje ibihindure. Amina. Usiogope, Mungu ni Ni mwaminifu alilosema kwako watatimiza neno lilotamka kinywani mwake. Amini, 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 Mungu ni mwaminifu. Imana yahabwa icyubahiro. Amen. Ndabarahiye kuri kw'Imana hariho gukinyizwa, hariho gukinyizwa kubera kubura connection, kubera kubura umuntu ugakinyizwa. Uyu mudamu yari yarakinyizwa kandi afite umuryango, yari yaravuye ku giti ariko ahura n'umugabo, umugabo wamize uwundi, umugabo ufite ikirere cya connection. Ikoma turi kumwe la aka kabiri hariho abantu batawe gutabwa, murabyumva, guhebwa, hariho gukinyizwa abakiriwe akantu kagikubita turiya ni mwene naka, hakaba no gutabwa. Ka Dawudi kari karatawe kugeza naho ise bamubaje ngo abantu ufite, yibagirwa Dawudi kubera kariri, ariko Imana se yovuga igashiramo nabunge umwami, naho Imana ntireba nk'abantu, ntireba nk'abantu, ikora nk'abantu. Tekesa afinite wewe watawe, wewe wibagiranye, wewe wari uri na Mefiboshete yavuyeyo, na Mefiboshete yavuye Lodeba. Amen, amen. Hariho umuntu Imana yategetse
yashize ku nzira yawe kandi afite misiyo yo gukukuraho aho wakinyijwe, aho watawe, yahawe misiyo. Yahawe misiyo. Lelo zala veriga verisation de karite n'abarayikuru kw'Imana. Yo abantu bamaze guhemukirwa n'abafiyanse muhaguruke nshaka uwo mwuka. Muhaguruke Putin muhagararaho muri abantu bamaze guhemukirwa. Ushobora kubura umuhungu cyangwa umukobwa ariko umaze guhemukirwa n'uwo wari warashizeho umutima w'urukundo rwose. Lesove gira nsengere bano gira se ngo hari ukugobera kuriho ni kwijwi rimbwiye bari barumbise warekuye urukundo urarurekura taresere musisi shili mwanda la variga ariko nyuma yewe umva watawe ugenda n'umururazi nakuza n'inkuru nziza. Imana igira isubire gushumbusha. Haleluya. Imana igira gusumbusha. Haleluya. Amen. Ntabwo meze nk'abantu bivuguruza abafite mu kiganza nawe uzabaguramo iri sezerano n'ijyanye n'abana banyu zizabarangarana. Data mu izina rya Yesu. Yesu mwana w'Imana. Bayingera zolomekaya. Hari David salariye. Imana yampamagaye. Watalanganda. Imana wabaye rino jambo. Pima. Zave. Dovese. Aba bantu barakomeretse. Solomon. Aba bantu baratawe. Yesu we. N'abantu bataziga. Verisation de karite. Professionnel. Veri de la rimonde. Mandalariye. Loisi. Trophée. Hari David salariye. Yesu mwana w'Imana. Yesu mwana Turavumyino pepe. Yesu mwana. Isaha yageze mwa. Yesu mwana Wambwiye w'Imana. uyikuhinduye ubu. Hello adesala. Wambwiye kubahuje n'umuntu. Shalab. Ugiye kubakuraho bari bari. Ugiye kubanura ku musozi bari bari. Mu izina rya Yesu. Ewe. Ndagushimiye. Kinini bare David. Bakore. Ukaba ubashumbushije. Ukaba ubahojeje amarira. Mu izina rya Yesu. Amen. Ababegere ni babagumbire. Vekita. Ntabwo meze nk'abantu bivuguruza abafite mu kiganza nawe uzabaguramo iri sezerano n'ijyanye n'abana banyu zizabarangarana. Umurashuti uzimizina nararahiye sizakureka umunsi mubi w'amakuba yawe sizakurekera. Imana yabwe cyubahiro. Imana yabwe cyubahiro. Haleluya. Somera muri Yohana ndangiza. Ariko Imana iri hano. 5 no kuri 5. Mwamuhareba we gusuzundi kandi ntumbaho waru.
Hallelujah. Voici. Père de Vizalarie. Oh, Taranganda. N'izina rya Yesu. Amen. Atukuzwe Jehova. Hallelujah. So mama gatanu. hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire Agize gutema amaze igihe kirekire amenye ego yuko amaze igihe kirekire aho amen kweli Célèbre de temps. haraho wari umaze igihe kirekire Pima. hariho wa Pima. Atukuzwe sa. Oh, delivery. hariho abantu bari baranyazwe ibintu byabo kweli kandi ngo barangize bariyakira. Nimuve hasi mbereke ibintu byawe biranyagwa uragerageza kubikurikirana. Hello Medefa. Zanzibar. Ariko bamwe ndi mwamuhagurukiramo. Oya. Barabimaze. None igitangaza barabatwaye ibintu zanyu Barabimaze. uragerageza bamwe ngo ijwi ko rirambwira ngo bagerageje kubyirukaho bariruka ngo bageraho bararuha dutanze za haleluya rirambwira mwumvirize uko tugiye kugira rirambwira ngo tugaruze ibyo bintu Bize. ibyo bintu wanyazwe kuko ni uburenganzira bwawe. Les sauver Troferi. kanda Malambo. jewe nazamutse haraho ngeze Turi kumwe. harabo nanumva twadushorera Turi kumwe. cyane aba basetaga amaguru nta kundi mbagira. Barafata ubusa. Imana ihabwe cyubahiro kuko njewe sinzanigirisha iyo bije biba bije iyo bitaje ngaceceka. Imana ihabwe cyubahiro. Amen. Imana ihabwe cyubahiro. Amen. Imana ihabwe cyubahiro. Pima. Mada ufite imodokari tega ibiganza Imana igiye kuguha imodokari. Vangwa. Amen. Tros. Ariko ntigitangaza abiwanyu bagiye kukuvuga abiwanyu Aho. ngo nyanaka ngo ageze ahantu nturahagera ko mbonye uhabwa imodokari kandi ugiye kubona ibintu bifunguka bya surprise kandi uzikanga ubwawe uzikanga. Ayo makuru uzoyavuga usa Ego. ibintu bishikiye ngo simzumva ijwi rirambye ngo ni surprise. Amen. Aho. Tugiye kugaruza ibyo bintu byanyu. Igaruka. Twatanze dufunyitse amaboko siko twagize. Ego. Ubu tugiye gutanga turambuye ariko dutega nk'abakira ko murabyumva mwebwe mwanyazwe ibyanyu. Ndatanga 3 bari barafunyitse ngo ntusubizwe izawe baranyaga
ndetse bamwe bibajire n'ibibazo birebire bararuha ngo se Mana ngo nza ngutangira ngo ndaza ngo ntanga ikigira sinangenera yuko muhusha kandi ahubwo ngiye kubanza umwanya Imana ihabwe icyubahiro Amen. Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. Mana ndagushimira Mana ndagushimira Yesu mwana kuko w'Imana. uhaye abana bawe Tugarurire. ivyari bizaranyazwa Solomon. ivyo umwanzi yari yarabanyaze ndagushimiye kuko ubibasubije tugukomeye amashi mu izina rya Yesu amen nimwicare soma munsi aho ndangeze ma uno Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire aramubaza ati wumva ugomba gukira unagwaye aramwishura ati mwami nta muntu ufise wo kunterera mu kidengeri iyo amazi azikurutse taki nta muntu ufise Yesu yamubwiye gute kuko yaramubwiye ngo wumva ugomba gukira oya munsi niyo nkeneye Yesu aramubwira ati va hasi ikorera ikirago cawe ugenda buno nyene uwo muntu arakira yikorera ikirago ciwe aragenda bavuze ngo ejo oya buno nyene mbwirire mugenzi wawe ngo buno nyene buno nyene buno nyene buno nyene buno nyene ufite kwizera kwinshi mada witwa nde Dorine Imana irakwibutse kubera kwizera ufite kuragira gutya amaboko nkama numva kurakweka Imana iguha ibyo umaze igihe usaba kandi ugiye gushinga intaha Imana ikureho kwihebura muri wewe no kwiyakira muri rompwe sendwa mu izina rya Yesu ariko rompwe nimbiye ariho umwuka wa rompwe n'ubu Kazunguruka. amakorosi uriya mukobwa uri umukobwa Imana igukuye iguhaye orientation Imana iguhaye orientation Ikure muri rombo. irakwanuye muzi kwanuye muzi kwanuye Cyane. uyu muntu Yesu yaramwanuye mama Niko Imana izi kwanura mama Niko Hela. Imana izi kwanura Subwa. Troferi. izi kwanura Cyane. amen amen hari abantu Imana yanuye Amen. hari aho bari mu mazige y'umwandiki Imana irabanuye mu izina rya Yesu Amen. amen Twanure. Zolo. lefaka Tras. bande abantu bafite amashuri hano bahaguruka amashuri yabo oya yumva ngo bahejeje amashuri cyangwa iwawe ishuri bariya biga Ikigo. ijwi rirambwiye ngo Imana igiye kubagura Abanyeshuri. ko murabyumva igiye kubagura muri iyo domaine Imana izi gupasa n'ukuri kw'Imana Birenze. mwari mufite nimba wari ufite ishuri rimwe Imana igiye kukwagura Abanyeshuri. ugiye kugira amashuri kumbure wari ufitemo section imwe Imana irongereye La solution. La solution. nimwakirira kwagukirwa mu izina rya Yesu cyo giciyemo Cyane. Imana yanuye abantu benshi hariho abakobwa benshi yanuye amen
dusomye ngo yararorereye amazi agira gute azikuruka. Niyo systeme yari ihari, yari uko marayika asa. Icyakabiri, uyu muntu nda muntu yari afise, kuko abandi bari bafise ababo, kuko amazi yihindurije. Uwatanga kuja mu ndabwo ari bose bagirayo rimwe, uwagiyeyo mbere niwe wakira. Urumva uyu muntu ndi yari afise umuntu. Yesu ngo amubone, Yesu ngo amubone. Nubu harabo yabonye, nubu harabo yabonye, ngo amura amenya yuko amaze igihe kirekire kuri uwo musozi. Hano hariho abadamu nanumvaga batatu Imana igiye kujana kuri dimension y'ubutunzi. Amen. Amen. Kandi nabo barabisengeye. Nibabe hasi ko numva ni nka batatu nibo namumva, kandi barabisengeye. Abe nubwo wahaguruka ijana ko murabyumva, harimo batatu no muri bo baza babigendera, no muri bo mwumvise avuga abagabo, no muri bo baza babigendera cyane. Data ndagushimiye ko bano badamu batatu ubazamuye muri business cyane, bakaba bagiye kuronga amafaranga y'umurengera, kandi ntibazosubira inyuma, ahubwo bagiye bazamuka cyane. Icubahiro kibicawe, asandi kuje kuzuzuza kubw'icubahiro cyawe Yesu. Amen. Amen. Yesu ngo murebe amenya yuko amaze igihe kirekire aho. Ndahejeje. Aramubwira ngo gira gute? Ikorere. Bwire mugenzi wawe ngo Yesu yaje kukwanura. Yesu yaje kukwanura Nyanshu. Aramubwira ngo zinga ikirago cyawe. Wikorere. Zinga ikirago cyawe. kuko rimwe na rimwe Marayika yamanukaga akaza muri cyo kidendezi, kuko umuntu wese wabazaga kuzamo amazi yihindurije niwe wakiraga. Imana yabanuye. Amen. Mundebere mu maso neza. Imana yakwanuye Nyanshu. Bwira uri ruhande yawe, umubwire ngo umusazi wari umaze w'igihe kirekire Imana yakwanuye. Imana yakwanuye izina rya Yesu. Yesu aramubwira ngo nije ugenda na connection. Hello. Amen. Himina. Salaride. Ndakura yuko kwima. Pima. Kandi uzoyafata. Amen. Amen. Abari barakubwiye ngo ariko ngo umuntu yo kwikura hana bagiye kubibona. Kuko umuntu wese Rendez-vous nejo muri veille. Reka ngeza. Ejo nejo. Kesho njo kesho. Msema leo ni muongo. Ni mugani wa leo ngo ejo none. Demain commence aujourd'hui. Noko bimeze. Pema tasela. Hala. Langrise. Zalabwe. Eka nsenge ndangize. Kirere nanumva aho muashire virigiri. Ejo. Oya masaha yabaye. Ejo. Kesho. Vuga ngo kesho. Kesho. Kesho njo kesho. Ari kutahane rino ngo Imana irakwana. Amen. Vuga ngo Imana irakwanuye. Imana irakwanuye. Sawa. Sawa. Imana yambwiye ngo mbaramutse. Amen. Nabaramukisha. Si sawa? Ego. Yabanza. Habe nubwo yambwira ngo ngire gute. Ari ico bintwaye. Wewe nungaye byo birakureba
jewe bakoze icyo nategetse nanje yambwiye ngo uriya Jacques mwabonye muramutsa wicaye hagati yabo bombi yambwiye ngo mbaha amaboko mwembi nimukenera impamvu n'ibindi Imana ibaha umugisha Amen. Imana yabanuye Imana yabanuye Imana yabanuye nimuve hasi dusenge nukuri nabo nukuri nabonye inezi itangaje icyo yavuze icyo yavuze aragisohoza. nimutege ibiganza data ndagushimiye Yesu urakoze ko wanuye abana bawe kubera ikirere wabaremeye ko bagiye guhura n'umuntu bari bakeneye mu buzima bwabo ntuhabwe icyubahiro kandi ushigwe hejuru ibyo bihe turabyakiriye kandi yuko ubikoze kubw'icyubahiro cyawe turagukomeye amashyi Mwana tugushimira mu izina rya Yesu amen Amen. Mwicare Yesu abahe dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Mwicare.